Kipat ringit kebalang senong Katolik pahamber kebarang hap apa kenong po parish daga mensum jeng keman henen kasing ublay ke arpo praterik kula lingkat kilapan hap perdano e kajing rek hejublik siar kabade ka lungkut dap san posnam kebalang senong Katolik pahamber nadu blak sange kaus nam khat kendai spa nyu pusau hagane kasing kipat ringit kebalang Katolik pahamber kila rakhe kemen ye kejublik siar ka mas bakhoj ya kabla pen bentan do Reverend Father Roland Kharkrang haka jinor kat Reverend Father Peters Imli parish pres nong po parish Reverend Father Flix Ivan Klein bat ke sister Samla na kabalang Katolik pahamber kila roy choir de kisur ke bala penlung bat penhun mensem ki paj rungai habaro silenter ka jingleniam hakano phasngi la penbot de ka jimane sakramen bala penyat de Reverend Father Flix Ivan Klein bat penkut de ka cultural program ki bekentop ki jinruai ki jinshan bat ki jingkran aiman sem de kirang ba bala shakot songpha ka ne kasingi bat la penkut buram ru ki father ki sister ki rang ba balang ki longkemi longkpa bat ki rutuman ki balong Kristen nengkong hakate kisnong Hakane ka singker pang jung kabalang senong pahamber lawan perpenhapno e kalama jublik siar dau ba belajar ani MDC nongpo haka jinor lang Reverend Father Lawrence Nongse Reverend Father Charles Sangma Reverend Father Roland Kharkrang Reverend Father Peters Imli Reverend Father Flix Ivan Klein lembat kiwi-kiwi kirurang ba bat kipat rungai kebalang Katolik teruskan lagi bangsan dan Allah keempat ni kedak kesendu kesan bangsan dan Allah tambah dikuat menduai kadang pada makin pawiti berkata kesan dengan apa kalau kesan dengan apa sisa tu mengakan bang apa yang kebaikan sinong satai mengatai satai mengatai mata sasana pahar menta tidak sana pahar kebaikan tipsu kenong satai kebaikan sana pahar nama menta kau riang do kasana pahar kali ketin barin hak kau do kalian udah belum satai dia minta tiang riang do ngatai sakai boleh pergi sinam dalam biasa ini samna rawan tak lah yang baik kabut kasut netai berkait netai ni kisah wan wan dan no baik kudai dan no fitre ini masuk Allah kelapu ini kelas tinggi dari misalnya orang batang karya kebasuk bidang pisang so turun nang Indonesia nong kerang sa pahamber dia sebut pinang tanggan riang kamdei bapisan penamba hada jumut gajing im kecuali bila nang antari bila nang jubut jong kekam kijam berkoi kemudian pendek senti ucapan krek atau berkrek atau kan ini kelala kenek apa balang pahamber tu nang sana rangwa batunta namun makan sibit rongan umlawan tala la obyang sibit rongan suye sikinte na kasiki jong Paulus sa kabalang Filipi kani kalau jidwa dini berkenak menta kabalang pahambe ya ganyan na sos kan sibune bauta balas dan ya kakamba hahapi unsa pendep ya kah habang dabiang hidup isi jung putra Yesus Kristus ya kami nada suskan sibune bauta balas dan ya kakamba hahapi unsa pendep ya kah usnang yarami pi hidup akan kena dapura hidup benar boy kita isi jung putra Yesus katakan di kedua ini nah kebentar jompi kabalang pahambi bentar kasih pada Yesus bau jisu ubri unung ngalau ubakene ubahikai dah kabur ublei udah dana kini kabalang silam jom balang silam pahambi hanggang ka Paris bara seperti mana barang kabo kamu juga kabo tidak semua hukum uksud usnam dah hukum ni kayong karena kababut kaya kare kasanya bagi beri kamu uberi kumuni bapak kare kamu udon kabor bandikai Ukraine ya kaji sisa itu kabor
Uksud yang terhadin snow habau mensia teman laban kyu tau beri ulanannya ulah kamu penolong tau mensia ulang mereka ayu meniko justru nasar natif dalam kon jumukai uni uksud utip bau justru dalam kon jumukai hendak dikenal penban ini sesama kepolan khasal tadi bukan mentau benar. Kasih tulai kanan kong yang kepolan berbawa kawan kapan kenal yang ya kati pun shoy yu jisu. Pada kati pun shoy kakun kekestan umat Yesus. Uksoy uang lada melam ukun jumube. Hukum ini kimal kikalaku. Rengko ada ni satu. Lada melam ukun jumube. Wala semua bun ki lagi bun ki Uatakin tepuni udene emo kundu mulai. Pendan mata kasih uni uksud utit dikena melam ukris kundu mulai. Natet ab meleng koi melam kundu mulai. Balai kunu utit kata kabor bajung tus. Habang ida nanti yang kiri di badan kabor badan kerjinan ketitip. Sesenang ni sentuh sesenang. Kibli ke badan kabor. Kibli ke badan kabor. Ujisu. Batum ta utip ru. Une uksud utip. Ba une ubadan nakmat jabu. Udam kabor umbanse ban komu. Uday ban komu. Mi. Batum mensi umi. Udam kabor. Kumta kapit kenal ini. Bau Jesu udon hakabaran. Nakabor. Neutral jung Yesus Kristus. Nakabor hakitin trejung mensi makut. Me ajing im bandakan kut penkentang yek baro. Badnam jusan ya bandum mahalade ya laupai. Kenang badadu bami hadu pasat kasih. Dan terwai kakinya kakilem makut. Haka katem jome. Namar kata ko kenrat mi ketpan let yame. Bada uju mensi men subahaban penkut yakini kecil ai. Kebanyakan rak bahan penkentang yaki bakin kelalong kamet berkesnam jumutra jumi uji Kristus ubala hukum ini ban mentang yakini kejemaya nemar mauhi hakamin bala aino aitino yau ula sim yoku bada kebaanu yami ula dawai kerku ula kedia badula air kesenran uong tosim batu bam nakani ti baro Namar kani kalong kamet jama ya kaban IT na kabanta jogi. Hakaju kerkam dalala ya bang ulasim ya kakuri. Bada kabaan mu biang jame ula duai kerku. Badula ayah kahla kesenran uang tosim batu di nakani ki baro. Namar kani kalong kakuri jengkas nam jangan. Jeng ketutang berkema dan jukut. Ya kaban penik nak kebenta jengki banda kebenta ke babun nak kebenta ke jemaah kipop. Tulai ya kani bankan mau yang nak.
Lagi ki nong tre ki dong blei ki wala pen keladur yang ne dong ma khan di jongi kama kila beri ibu ne hapre ke ibu ke ting kalong kali ka mensin jongi di kli jongi father ke sister ki wala ban wanra ya keulang ka salam hamtam ngi lo mensin kama kaya deiku bat kaji tua kajong mulai. Nagayan kajong ang ko ng kren subon. Kung nang ikmaru ni smoban perpau ya kaji teman. Ya kaji lanang roy jong ki kung kipai ba ng sosnong. Hamtam banwanra ya kasong kasongsan agisnong kithaw gini. Bon ba kisay halang lagi ginung kisay di baktorta. Banwanra ilang kasalang kapasong Henry nagalin jualan nasmo kabalang Kristen kadi kaway nagiseng kilala bermanra ya somsuk kesomsan apo yang berdua makan kain di sini. Nama kata nasmo berang waktu kadi resmi jo kadi lek temen. Ban penpau ya di somo ya ublay yang di ngorongkat ke jumu ya kabalang senong ke jumpi nasmo berang. Bakane kamde bakut na kebentar kadi orang Kristen ke jumpi tan palayo santusnem. Henry nasmo berang. Baai bagi long ki Kristen ki balong ki Buksa na benta ki Weipat ki balong ki Saki idong Yesus Kristus ki balong ki Nongyalam ki balong ki Nong Pergirinti na benta ki Weipat ki Bomtip Yesus Kristus